jingtrei shitom jong Pulit ke nongbah Shillong khamtam Pulit na Laitumkhrah Police Station ha ke khandai tarik ke lalap dien trai ke Ngut ke Samla ke banyak kali sahuh ha ke por synia ha ke tarik Nohprah ke tynrah ya ke kynroh pyllun pynieng ya ke durmot jong Bah Marbaniang ha police point. Bah Vivek Syiem, Superintendent of Police Shillong City, Laitumkhrah pada jingtrei shitom jong Pulit ke Laitumkhrah Police Station ha ke khandai tarik lalap ya kini ke kali ha karkhana kabadan ha Kynton-U-Mon lat nongkrem bat layo bat ru Ngut ke Samla ke badan ketiban le ramha ha surok Laitumkhrah ha kamit tarik Nohprah. Yakini ki Ngut la pengat haki kendon an cispasan khat arajar arpulai under section 279 of IPC but haka an motor vehicle act. Hakate kemiat tarik Nohprah kini ki Ngut ki la weng no e number kali ML not san Nohprah san. Lailami kini ki Ngut bat kata kali Laitumkhrah Police Station bantoket banyak halor kini ke jingle palat put jengki. Bah Vivek ula kentui ke Samla ban adkar ha banyak kali ha surok bat benombo elade bat ikiwei ha ke jingmai ke jingem. Ula kerpat ru ikipat ba ban pentip mardor siki Pulit lada ki syam ne ki kendo yakum kini ke jingle Palwan ha kalet kawan da ka bapun show number iwei ar.